Ең азындан 164 наразыжы вефат еткен, 6000-ден зияде кіші тұтылған. Казахстан акиметі мемлекетте наразылық нумайышларынан бастырылмасы хақында хабар етті. Кеченлерде Казахстанның девлет телеканалы тұтылған еркек нумайышта пара үшін иштирак етті деп итираф еткенін көстерділер. Когда митинг начался, я испугался, вернулся в квартиру, переночевал, а на следующий день решил поехать домой, и меня задержали в селе Самсы, военные. Беті көзі шишік олғанына бақмадан серіжилер бұл қырғыз жас чалғыжысы Викрам Рузахунов олғанына таныды. Онымайшылар башланғаны күні Казахстанға келген. Окунлер оның концерті кешірілмек керек еді. Нәтижеде о белгісіз ғайып болған. Рус истилясы тоқтамай, Казахстанға чоқысалыларда Русияден олған арбилеріні кетірмеге девам етелер. Информнапалым лейхасының мәліматына көре, оларынан чоқысы Қырымбет Донбасының ишғал етілмесінде иштирак еткен арби бөліклерінің қадимлері. Рус учақлары ерлі акимиетінің риджасынен Казахстанға арби техника ве десантчыларына ауыстырғанда 20-ден зияде рейс япқан. Казахстандан 33 Украина ватандашы тахлие етілген. Украина тышышлерін әзірлігінде наразылық нумайышларының қатты бастырылмасына тағбих еттілер. Бірлешкен Миллетлер есе чатышуынан эпосы тарафларына проблеманы барышық йолынен чезмеге чағырды. Очевидно, що всім демонстрантам слід бути мирними. Люди мають право виражати своє невдоволення, але це треба робити мирно, а сили правопорядку мають захищати це право та діяти стримано. Мәлім олғаны кібі Казахстан тарихында ең күтлебе наразылық нумайышлары кечірілгені вақыт яғмалар ве соғынжылықлар япылайды. Бұның нәтижесінде соқақларға чоқ сынған витрина, янған араба ве қырсызланып бошатылған түкенлар тұра. Фақат шымды түкенлар яваш-яваш чалышы башлай. Воровали все то, что под руку попадается. Обувь, одежда, косметика там. Разгромили банкоматы, вытащили деньги, технику. То, что не могли унести, просто сломали. Всего в Алматы у нас 68 магазинов. Во время беспорядков 15 были полностью разграблены, 11 еще частично пострадали. То есть, примерно треть всех магазинов. Наразылықлар иәлі үшін Шынген газ паллашқанындан сон башланды. Ләкин иқтисади талапларға сияси талапларда қошылды. Инсанларыны мемлекетінің бір чоқ табиат зенгіліклері олғанына бақмадан иәлінің чоқысы фуқари олып яшағаны ачывлатты. Бұнен бәрабер чоқ инсан Нұрсултан Назарбаев президент вазифесінден бошалғанына біле бақмадан о ве оның етрафында олғанлар қазақ сиясетіні контроль етмеге девам еткеніне шикайет етті. Путинге йоқды. Киев мерkezінде бөле шеәрнен Казахстан акимиетіне қарышы наразылық нумайышларына кечерген қазақларға қол тұтув акциясы өткерілді. Киев мерkezінде Казахстан, Украина ве Қырым татар халқының байрақларына тұтқан, онлар желе қайт олмаған инсан ве Казахстандан сияси қачақлар топлашты. Олар демократик девлетлерінің лидерлеріні Путинге йоқ деп Русияның талапларыны еріне кетірмемеге чағырды. Ве сербестлік үшін күреште сабырлы олып ғалебеге и решивно теледолера. Происходит прямая оккупация Казахстана Российской Федерации. Не мои слова, по-моему, Блинкен вчера говорил в своем выступлении, что русские, когда приходят в чужой дом, их оттуда бывает очень трудно попросить. Русские, приходя в чужой дом, считают этот дом своим. То, что я сейчас сказал, это не говорит о судьбе и природе русского народа, но это говорит о постоянной судьбе их правителей и русского империализма. Они всегда занимают чужие земли, чтобы уничтожать народы, которые живут на этих землях. Держитесь. Украина с вами. Украина прошла много эволюций. Сейчас у нас есть агрессия России, у нас есть оккупированные территории, идет война. Мы знаем, что казахи борются за свободу. Мы знаем, что на мирных протестах не было террористов, не было никаких преступников. Мы прекрасно видим и понимаем, даже при
отрезанном в Казахстане интернете. Мы прекрасно видим и понимаем, что это простые обычные люди вышли на борьбу против несправедливости, на борьбу за свободу и за лучшую жизнь. Поэтому украинцы вас поддерживают, украинцы за вас, за простой народ Казахстана. Слава Украине и слава Казахстану! Алга, Казахстан! Киев мерkezinde дронға пекітілген буyu Қазақстан байрағы учырылды. Более етіп, тешкілетчілер жемаатынан диққатыны Қазақстанда наразылық нумайшыларынан қатты бастырылмасына желп етмеге істеді. Байрақ халықларынан достлығы кемері янында көтеріліп, мұстақиллік мейданы ве Сема юзы қараманлары аллеясы üzerinden учырылды. Рус işgaline қаршылық көстергенлер арасында Булунов кібі адвокат Николай Полозов февраль 26 davası adlı kitapını taqdim etdi. Bu kitapta 2014 senesi fevralının 26-sında Qrim Yuqarı Şurasının binası yanında keçirilgen Ukrainanın toprak bütünlüğü için miting tasvirleni. O vaqt en azından 10.000 Qrim Tatары ve Ukrainanı desteklegen başka faaller Rusiyaga qol tutgan deputatlarga Qrimni Ruslarga teslim etmege yol bermemek için toplaştı. Kitapta 2015 senesi başlatılgan taqipler ve işgalcilerinin sözde mahkemeleri hakkında da tarif etili. Şu sırada söz meclis reisinin muavini Aqtem Cheygoz'un davası hakkında keti. Polozov kitapını daha keçken sene mart ayında taqdim etmege planlaştıraydı. Ama pandemiya planlarını bozgan. Taqdim merasimleri Черновцы, Lviv ve Ternopol'de olup geçti. Для мене було важливо, щоб моє почуття як людини, яка взагалі нічого не знала про Крим, нічого не знала про кримських татар, щоб я мог свої враження від цього знайомства з народом Криму і, звичайно, з Ахтем Ага, щоб ці враження теж могли почути і інші люди. Це питання волі до свободи, до боротьби і до супротива тої окупації, яка здійснюється не тільки територіально, а насамперед в головах. Тому, коли ми бачимо такі приклади, ми, можливо, знаходимо в собі теж сили чинити цей опір ментальної окупації. Rus işgalcileri Şarkı Jebede artilleriya kullangan, bir Ukraina askeri yaralangan. Birleşken Kuvvetler operatsiyasının ştabında bildirgenlerine göre şimdi o hastahanede buluna. Onun alı turgundur. Düşman Lugansk vilayetindeki Popasnaya şehri ve Donetsk vilayetindeki Katerinovka koyu civarında 100 gram kalibrli mayınlarını taşlagan. Bunun beraber işgalciler tanka karşı raketa kompleksleri, granata atıcı ve büyük kalibrli kurşun atıcı tertibatlarının hücum etken. Ukraina mayıcıları düşmanға қаршылық көстерген, ama базар ертесі күні саба işgalciler кенеде атеш açқан. У бік Пісків противник відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил внаслідок дії ворога немає. Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними. Підрозділи Об'єднаних сил продовжують виконувати визначені завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації. Одессада Rus maxsus agentini tuttular. Ukraina Teleköslik xizmetining ma'lumotiga ko'ra, u Odessa viloyatida teraktlarni yapmaga planlashtirib ve ularni yerine keltira bilgan insonlarni jalb etadi. Bu agent Ukrainaga sıx-sıx kelgan yabanjidir. O kechgan yil dekabr oyida Rus maxsus xizmetlarining emirining Odessada Ukraina askerini ait mashinaning yaqilmasi ve jangda vafot etgan ukrainlarga qo'yilgan abidaga bo'ya to'kilmasini tashkil etdi. Kelajakda agent g'onulli ve vatanperver cemaat teşkilatlarının ofisleri ve harbiy texnikaga zarar keltirmek gerek edi. Ona terakt yapılmasında şeklenuv e'lon etildi. Таким чином, російські спецслужби хотіли провести інформаційно-психологічні спецоперації в контексті нібито наявності на території Одеського регіону проросійського підпілля та антиукраїнських настроїв населення. Співробітники СБУ затримали організатора під час його зустрічі з виконавцем.
Зокрема, зловмисник ставив нове завдання щодо підпалу військової техніки та передавав гроші за попередній підпал автомобіля ЗСУ. Фігуранту обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Омикрон штамы dünya boyunca тест tarqalmağa devam ете. O en azından 128 memlekette kaydetildi. Fakat koronavirusun başka variantlarına göre Omikron штамына uğragan insanlar hastalıkını kolayca geçirgeni isbatlandı. Mesela İsrail'de geçken gün COVID-17 bin insanda belgilendi. Ama tek 300 İsrailli hastahanege düştü. Delta штамы tarqalğana vaqt erkun 1300 insan hastahanege yatqızıldı ve 1000 kişiden onu ağır hasta edi. Şimdi ise kunde COVID-19 hastalanған tek 2 insanның алы ağırdır. Наразі, здається, вірус не такий небезпечний, як попередні варіанти, але він швидко поширюється і зростає кількість госпіталізацій. Ми вже відкрили одну палату, і вона переповнена. Тепер відкриваємо друге відділення. Belçikada da yangi menfi rekord qayd etildi. Anda keçken kun Çin virusi 27.800 insanda belgilendi. Hastahanege tushganlarning sayısı da artmoqda, ama ağır hastalarning cho'qlashmasi haqida xabari yo'q. Ми очікуємо, що пік захворюваності припаде на середину січня. Можливо, буде від 30 до 125 тисяч інфікованих за день. Belçika hakimiyeti yaqin vaqtlarda karantin tedbirlarini sertleştirmege ve mecburiy aşılanuvni kirsetmege planlashtirmay. Meksikada dekabrning sonundan boshlab kunde daha çok insan Covid'ga uğray. Buna bakmadan memleketteki kurortlar turistlerden to'lidir. Chunki Meksika hakimiyetinde qayd etganlarına ko'ra, şimdi Omikron tarqalgani uchun rahatsızlanmak gerekmiy. Hindistonning buyuk shaharlarida de çok insan Covid'den hastalandı, ama hastahanege tushgan Hindistonli azdir. Keçken kun anda Çin virusi 179 bin insanda belgilendi. Ularning cho'qisi hastalıkni qolay kechiradi ya da Covid'ning iç alametlarini duymay. Faqat Hindiston hakimiyeti Omikron ko'ylarda de tarqalajag'idan qo'rqa. Shaharlarga ko'ra ko'ylarda sog'liq qo'ruv sistemasi da zaifdir. Buning natijasida hastaxonalarda hastalar uchun yerlar yetishmay bile. Hindistonning birçok shaharida gece komendant soatlari e'lon etildi. Rahatlik kunlari ise insonlarga muhim sebepsiz evden chiqmaga yasaqdir. Bundan g'ayri mektepler vaqtincha qapatildi. Kichkina Suxayil kechgan sene Kabul avalimanında insanlar qarama-qarshi tahliye etilgani vaqt jo'yildi. Kechinlar uni tapib qorbobosina qaytardilar. Muhammad Kase Razavi aytganına ko'ra bu tarixiy kundir. Suxayilni ana babasi uni kechgan sene avgustning 19'ida avaliman qo'rasidan Amerika askerini bergani vaqt 2 oylik edi. Ular cho'q sularni o'lim jazosi beklaydi deb qo'rqdi. Qalabalıqda bala jo'yilgan. Chunki o kunlari binlerce inson Taliban hukmdorlikqa kelgani uchun Afg'onistonni terk etecek oldu. Noyabr ayında ijtimoiy yag'larda yapılgan neshrlar vasitasidan bala taksici Hamid Safining qo'rantasida topildi. O balaga Muhammad Abed adini berib, o'z o'g'li kabi tarbiyalab o'stiradi. Я зайшов в аеропорт і побачив дитину, яка лежала на підлозі в дуже поганому стані. Я озирнувся, показав дитину багатьом людям навколо, але ніхто не знав, чия вона. Я зателефонував одразу дружині, яка була вдома, і відмовився їхати до Америки. Я привіз дитину додому, купив їй молока. З того часу ми дбаємо про нього. 7 aylık muzakirələr və müracaatlardan qısqa müddət davamında hapiste bulunuvdan son Safi balanı qorbobosina berdi. O 2 kun və 2 gece memleketinin şimali şarkı regionundan Safi qo'rantasına baxshishlar getirdi. Ular arasında qo'y, cevizler və urbalar. Taksicinin Umar arkadaş aytganına ko'ra balanı qaytarmağa pek qiyin. Suxayilning ana babası şimdi Amerika Birleşken Devletlerinde, babası Kabuldaki ABD elçiligining qarovuli edi. O balanı qo'radan bergen son o'zi de qo'rani kechmege planlashtiraydi, ama o vaqt taliblar insonlarni qo'ra yonidan quvib boshladi. Ana babasına bala Amerikaga tahliye etilgandir deb aytdilar ve anda qidirmaga tavsiya etgan edilar. Ular balani qidirib Texasdagi harbiy bazaga da borgan. Endi ise yaqin vaqtda o'g'lining qavuşacaqlarini umid etilar.